Alright, karibu sana mutegeri wa Meru TV kagitana kange karato gocemania nikenda tugatara mbere na kuthuja na nkuruki kuthikira uge bwa atongeria betu ntuko ya narua urande na weni umwa wa atongera barabethiretu bakitongeria mbeu mbithi nethiretu kinya biashara ene na nkuruki tukethirwa tugitakagira county je sofa we ni county ethiretu bado igitana mbere na kuthuja na nkuruki kutegera utongeria bwa governor umweru Reverend Mutuma Ntoithinkia na bobo jete nyuma ya governor urare governor ukanyuma kwa mwangaza kulikia na kwebirwa gitene giki kagitene kaka kinya governor Mutuma nethiretu akionekana gwetana mbere na kuthura kanjo ya wera kethara gitanirinyo itoneta kinenkana ritoria wakili Linda Akiome gutweka munini wa governor naru itonere nkurukia kinenkana dagitari mbijewe gutweka chief of staff kana murungamiri alitibango gendene ya obisi ya governor arana ndibeteretwe ni gutegera ibaba kathara bakithuro kirite ba CCM na madirector itebinge kathomba ndene ya obisi zange na jakana na zange za menge tukotha thuja ugorobo narua na mugeni wako wa ntuko karibu sana kiongozi. Asante sana. Ukariate. Nashukuru. Mbui. Welcome to Meru TV. Thank you so much. Kidogo ithiro kethia mu Meru na nkuruki mtondo ro ithire twageto thuja ugorobo narua mwireri turakumetana na maybe kintu kirothithia. Wega sana. Marito yakwa mbita wa Jackson Kirimi kana Mandevu. Pumbete ruterero wa Tigania na Demokari wa Meru. Yes. Karibu sana. Tigania bwe salama? Tigania tu sawa. Yes. Right. Mbere tata mbere ro arire tungotegera nkurikanie eta na mbere na gututegera imakwa mwe rutero Facebook. Facebook eta Meru TV Kenya ukathiro gutona like share na kinya comment nkuruki rutero ro thiri 11.2 FM batwethira kinya rutero ro like share na nkuruki nkurikania rutero YouTube Meru TV Digital ukathiro gitugwata kinyau imwe kwa imwe Bwana Mandevu. Yes. The last time twari na ugwaja gutari kukuthithika magaruku gathomba nene county twaraeria mantu jegie bubukeza gikagitwa but today Meru county ni thirete gichionera magaruku gathomba maingi. First of all kire mutongerera monene o county uratwetaga like the president of the county. Yes. Reverend Mutuma Ntoithinkia atweka governor. Yes. Maybe so far how is the mood whether to kigwanto bakiuga ate kana wataka county so far ikali ate kuna bukira ito wa aenrolere au kumira skuru ya happiness ana ndia ru mwa watongoria bara baumbite wichuma ni thirikari ibukulina na thinerera nio the Meru people are in the happiness mood. Na ratwari lastly itwari Meru ni itari and direction lakini that at least Meru is cool. Weta town nature Meru very cool because we have a lot of expectations twina wirigiro bubwingi muno kimutongoria uraiko. Yes. Pengine kile manto jegie governor kuthura mwekuruta munini wawe maybe I don't know ijukire tu atai not we kuringana ro thikirete ground. Kuringana watu thikirete ground people have talked but the step ira mutumara yukirie is step in a Solomonic wisdom. Not for one naumbite we equalize gender kenda gender yekuru ithira itinyuma ki utongoria some baraba mbike kwandariti Mutuma is not a passing cloud. Na from the steps that he has taken kuma kudhura deputy governor who is a very intelligent woman agachoka kadhura Dr. Biyewe who is a very popular person and a very social person na muntu mume that one is a mark that Governor Mutuma is not a passing cloud and whoever underrates him urombike kwitha imu underrate kachoke kindru input nontu unjanji thirikari muntu kana utongoribwa muntu kuringana na steps irako yukia antu raba ruterero wawe mibango irako banga so muntu anjanja ona step irako yukia so kuringana na step ira Mutuma ko yukia step mumeru kana whoever aina interest atebati umwandarite na kuringana na steps irako yukia ayukia antu bongo bakwenda
Linda Kiome, Linda was the running mate to Mithika Linturi. Yeah. So is a popular person. Dr. Bihewe imuntu mbete kurutaniria ngwe na mwingi na antu ibeichi mantu yawe na imuntu very intelligent. So kuma ni steps ira kuambirije so far so good. Mutuma na it in the right direction. Yes, as the governor, as the president of Meru County. Yes. Pengine you are a leader of youth, eh? Yes. Bidhiro togetongeria there is young people. Yes. Kwena gento inuona ranatha withirwe to ukiona gitathitho kana thirikari ya ukanyuma Yes. yakara mwangaza pengine ita consider gento wina hope na no kuona kana umba kuria kinya governor mutuma agi consider imbi kuona inu watu kuona mbeo mbethe pengine baratige nyuma imbi batathithirwa gento kira umba kuthiro kuria governor kana wenda consider ni bintu tambio Kiu kiuria kia muno Dennis na ingwitikia omutongoria yaina ambitions chawe na ina plan chawe na bura kwenda kubithiria antu ba Meru. But during the swearing in tukoya kusoya in onto buranda ibiru oni bondingithia as a youth na kiweta youth imanto ya MYS. All right. MYS is one of the biggest project ya mbere tu ikiraito Murungi ira yari na a lot of impacts ke youth ba Meru. Nonto MYS na ombre wiki ana training chia urui chia ubundi chia plumbing. Okay. So kwa tuika that initiative nile dhana kia muntu ekana kusema kuweka pesa mkononi iu yaekaira pesa mfukoni nontu endiraba trainiana bau beta ibo bare abundi betu baturitira ngwe in our areas kuikonania that initiative is one of the first initiative yera mutuma au mbikia kuyuke yatethia muyuthi o Meru bara bataomba wita universities aketha iba otethwa in technical courses na Kenya is gearing towards technical training courses nontu ichi chutethia direct pesa mfukoni so that's one of the perfect decisions. Number 2 decision ira akoyuke ya kuthurana right now ato munjaji a step by step but hapa ako saisi ako 98 ako 98%. still we are waiting for the CECs. Right. Thina twari niona former governor nontoke akwa ile mutuma the decision ya kuyuke Linda Kiome arari running mate yo Linturi kona ni atino bwa okay atino bwa but we yake governor ari kukabere atikenda kuthura muntu ai popular ayukakia muntura akumenya atena uwe ki community nontu nari nera twita obwa pokuria bichitikia nungetete akethira obwa braina buo na okirongi amotishaini so kuringana na steps remo tumako yukena kuonania ati obwa botongoria na ketha atino obwa botongoria akaomba to the best leaders baraba kethira baina different opinions but better opinions ila yotethi mukari wa Meru County. Yes, hiyo steps ila tuambite kuona right now. Right. Tuwebere kidogo manzau rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto na thiritwe akibanganirwa ndio ngayawe na aja. Yes. Na kinyitwa neta atongeria ba Meru na barugariruru bakimitinwa kwanza State House kubangania and all that nikenda kariunga. Yes. But ituonere uro are governor au kanyuma kawera mwangaza akirita miario na ugebo kuonania ati murandi jura Ruto rais akathirwa ejita kuruguria muno ni murandi jo kumweberia weta governor. Yes. Pengine ugebo ugo bujukirite notwe. Number 2 bukatha bwana repercussion iriku ki mwangaza. That's a very nice question. Kiyoge yamu no. Number 1 kirokondel kiki akuma ruine kiki yake akura ipone ayitwe believe ipone ayitwe no ntukyo kina umo ota itaruine kyo kitite ate ikyo kiumite ruine kawira impeachment ucho ndo mbeto survive ate survive ate na njare president no what baba Yes. atiki survive ate nambi Njare president atena njare president lakini ine kinyetu a level president ona muntu o mwaka ntaka kinyawe au akabankarikiria muntu ngasave mukario Meru ntika watele muntu mo in expense of voters ba Meru so buraka wera kuwa
no uma inyo project ira president aumbite kuthiria complete na aumbikia kuwa ka launch towe ena rikitie kuinga gavana urara thuki atwa mtu umweya ka gavana tikara thuki gavana atari ya maendeleo na gavana atari ya maono na gavana atari na future ya Mukario Meru ende ni interest chawe so hiyo project imwathiritie lakini ukiakwa ile kuma twaitire ithurano uti project nyingi ithirite cha national government weke industrial center etawira weke barabara nyingi watala gatha nde atongori ba Meru bari Karen baita Karen ukaibwa like barirwa nende atukwenda kwirwa agenda chia Meru agenda chia Meru project chia Meru ra president ethaira aiti akiromba akura kana mutongorio wende akiromba akura nethaira aina ambitions nethaira aina roadmap ya nara itite netha akimenya area ya Bori na area Chiegembe na Tiania na ibitu kwina insecurity ya wamba ba ng'ombe so netha akimenya bila bikwenda area imbi insecurity netha ira akimenya mwankayo mianke Meru na Tharaka na na antu ibakura wano netha akimenya miankera nyombetite witate netha akimenya area na itina ndui area na itina university kana itina college nkaba kintu kyakwa ngwata so but endera awa after 2.5 years ikona ne batena mbi ote project bathiritie twire ni mbi tukubwithia that's what he is doing twire mbi tukubwithia meaning that batena blueprint ya nara baitete so it means ote project evirite Meru kuma ke president wetu that's what we can say na okay akwa ile engira tumbike kuwa president Meru na diretie nongo tumira atongoria betu bukilukirie budget bills ira kwenda so yuna chioni byombike kuenda anto benu atongoria bandurere ibambe inde irenda abari bakilukie bill bakilukia the project ingi tumbike witha tukiwiraigwa like batu tukaile twe Meru tutena kintu kya tumbike kwitha tukiwiraigwa kuma kethirikari ira ikwa alright yes kungena ku toka toimanto jege miradi yes nanka kwangerekana wadi yaku etwa Karama ward Karama ward for example kagite na kawathani boka wira MCO Karama ariro tererwa Rokawira yes barato etaga ibagwonka no mpende ototaririo zo kethira no kuona kukethira kuina any change nyuma ya kirimanto jege miradi nyuma governor mutuma kujukia wathani no ntukuririkana imwacha wadi kinya kwethira MCA bana ibarari rutero governor bado witi nambera butero onekana pengine otara kethira ndene wadi kwiti nambera bwisawa maybe no kuona takana ndego kethira kwina some change kire utingo ndene wadi chia to kana still toka blame utongere na ndebo governor MCA subongo batera kuthojo bonyoma mutongoria werendera opposition aina responsibility kinyoke thawe mukuru muchi wina responsibility as a husband wina responsibility as a father nombibwa wina responsibility as an uncle so oti mutongoria atena responsibility ndene ya Meru County atongoria MCs barato turite baina a lot of responsibility kuina barabara merete nyonto ne bakionka inyethi tineria na kuina barana baharu yaira akie Meru nonto okay akoende kinya barabara ile change za Meru zinya babaronka ukaile barabara ungari ile tumboke lukanira so when you observe the BQ bill of quantity ire itengi kurana project not la project ile ditwe ni ntobile tofauti number 2 atongoria I have a big hope kimutuma no tubajerie the first start of the mwambio yokwa bwe whoever underscores mutuma kana aumbikia kona like a person cloud na itakarande to the drawing board athwani no ntu okay akwa ile mutongoria antibara ene linda kwetha kuna two scenarios kwetha kuna scenario of a very intelligent Linda but with very full advisors na kwetha kuna scenario of a very intelligent Linda but aina
to kuna mutongoria omba ethera mutongoria mume lakini advisor ba iba bahamu. Alright. Na kuna mutongoria ethera ari omwamu lakini atongoria ba iba ite ate iba omi utumba kwanania kesi wiri yele nontu atongoria thirikari irana wa ni antu baba irungurwayo thirikari tirana wa mutongoria bukona ura ethera aimbiche baba inyuma na kimbiche burarita au mbere ibe tumenya the advisor baba iko nontu kaile the selection of kirira muchamanio yatanirwe after Karen okay muchamanio yaitwa atongoria munyana ari in that meeting Kreito na ari in that meeting Lentore na ari in that meeting na MPs bameru ibariko na MCs barabatonka ibariko kuiko ni mbiche uyu ari mbiche unity na weke antu bako electoral like chief of staff wa ile mtu very influential na position ikwata Muritiongo county kuiko ni mtu very wise uraikiara okay just like the former regime ya Kiraito Kimathi Gideon and other leaders that munyana ero ya babangi ukaile antu baba weko in position ilio menya muntu ra nyume mutuma no no kya kwa ile muntu ra nyume muntu ra thurwa mbere ilio kamenya advice ba mutuma ibao so atongoria ba ikiambere ibo ba utuwa hope ina atwete as a Meru county na nende mutuma aina responsibility ya ku-unite muntu ronka na muntu utoronka abaringanire nontu intention yo no teve mukari wa Meru county intention yo tikuwa muntu rana arari mundu mutongoria we mutongorio mume ubati weka mundu rutere nkoroki ya muchore nontu muchore mundu aina a lot to prove more than muchore nongwata yes nontu mundu ra akenda kona ne atia nkabwethia muno muntu ambitikie so oni my advice na kurambonete mutumake otumira antu babo the very equal na agaikanya bara baikitha kene close to him akaombo tete mukari wa Meru county so we have a very big hope kethirikarira yiko in terms of you there no nanga gochoke nyuma kidogo yes iko thirita kuna thirikari Peter Munya Kiraito Murongi Kawira Mwangaza na Kagita na kaka governor Mutuma yes pegine in those government chondo itagerete ichediretwe chikigwatira mbeu mbithe in terms of leadership for example ogategera kithirikari ichediretwe chikigwata vijana kuba twanya twangoge maybe kimasisi maybe ki director maybe ichediretwe chikinenkera the young people nguge kana young people betha kimuri kona kutetheka in terms of ngogera kana na MOS ndio rande ngoge each such positions you go at CCM and CEOs all those ikudhire kuna such something like that nuonete kana bado kuna point ngochoge nyuma kidogo kuna point ndakwirire last time ndakora positions cha youth ilio but youth no mwankaba ichi align bakeregira bathani utongoria ona silver platter utongoria buchuna nawa nongwata okay indiro kiona the mistake that youth babwitha kia indiro kiona kia likia campaign kama tete youth bakina ayuthi bakona as ibo antu bambere kwitha baimbere ara kwina muntu urori itekirori kiu kenda bakamato so ayuthi baraba nenkana ira bakarita bakaukuma utongoriene na bakarwira utongoria no mwaka bethe baina positions ukaile thirikari Kiraito ni ari na youth baiko lakini thirikari Kawira ni achore bari kuna antu bamuchio thirikari munyana ichumiri right now ngwira twenio enene muno nontu alato chokete thai from now ke thirikari ento ethingia ni consolidate vijana tukamobilize Meru county Dennis tukapareta bonde on board tone ibana thirikari Mutuma tukanjio mumagira by 2027 no tumba kwa Mutuma trombete Mutuma kulingana na piki la mbirite niyo na mbirite na piki very strong era mumero ombekio omwenda irrespective na mbele chakate na mbele cha campaign no ndo antabati achinda nabo ni heavyweight so bila atethia Mutuma ikwekira youth on positions no ndo kare wekira youth on positions ayuthi tu inakura bila tena bingwa taniro alright na enemira tu eniyo itukumya youth tena mbecha itebimwe bibia sisi hapa yura
we know it na tuketha twilite thirikari mutuma thirikari wekithani itibia bia CECs na chief officers kabiketha bikiura wanambecha na kwa ile kwa tukaelekea appointment chiawe iko twa ile 2027 okay na 2027 to consolidate youths before 2027 to consolidate youths tora ni position iko turari nionde ne Meru County kithirikari mutuma tori position iko turari achio nationally kenda thirikari Kenya kwanza kia utromba kura in position iko youth ba Meru barari nongwata so mutuma tutumbo munjaji thai lakini ni meri emekai area tuketha twikuona mbiche mutuma thai ni uthu tuona okay tutiraona uwezi mutuma so we are waiting and tuina a lot of hope that mutuma agaikira youth into positions yes na youth baraga ikira gekire youth kana masizi baka thurainya antu babangi bakoro na ikira antu baba mutethia na antu baba tethia Meru County no ndu interest yetu ni utethia Meru County okay na ikwira wa muntu ra either aina youth on his side nether aina future mbereke so kethra mutuma na kwenda future into politics Meru no mwanka aone mbewe mbithi no mwanka watane na mbewe mbithi no mwanka tuwi nguira cha county iko kana project ira mbikia kwitha ina chio ikaya no contract ki antuba outside Meru County indira contract ikadhano muntu Meru County antuba Meru County boko makona ngwe lakini kithirikari ira rikweka wira contract ira nyingi itaritaona antuba Meru so ukethira kutina money circulation kembi na ukethira kuna a lot of unemployed youths ukethira barabara ni kuenjwa lakini bakuenja tea Meru lakini tu inataka chetu ma engineer bombiga kuenja barabara ideko so positions ira contracts ira mutuma kayana kuma thai in position itebia CEC na chief officers ira kayana then Meru County ibebi can determine future ya work politics right yes rotere rwakwa ngategera nkona kwe mtogochita Mutembei aruga watching from Maua ibwaga sana ongea kwa Peter San ibwaga sana kinyago Peter San ko thro thingatite aya ongea koria hello Meru TV watching all the way from Makutano ulize yo kiongozi what difference he sees from Reverend Mutuma from the former regime arekoria akimwanya joko maybe distinct jurio kire governor Mutuma na governor ho kabere kire former regime imwanya joko maybe ogonet I think I don't know kada ida personality I don't know but again no thino gebo jokere kire ki imwanya joko kimwanya yokwa you alignment thirikari rating the two leaders ni alignment thirikari bure kwambiriria okay na mwanyo Mutuma na Kawira tutumbo yo njanji mwambiririo twayo njanji kuringana na bura yuita no ntorende andra durita atathura the positions chonde cha chief officers the CEOs na athura kinya ma directors yes. Indira thura directors tumenye directors by kwa thurite tumenye ma chief officers by kwa thurite tumenye ma CEC kwa thurite ndio tukaenda ndio tukameambiche Kawira mwanyo ambiche Kawira na ambiche Mutuma niriko kirutongoria yes but right now it's very early to judge Mutuma all right yes. Thank you so much kwena gento geto rewarding yes. Most politicians bona amande voga tagera kwina ntobara bedagara pengine beba campaignera pengine bako batethira kuwata giti kiu okona mutongera ujo ajukie giti akwambia kuthithia ku reward yes agajukie ujo amunenkeria waziri amunenkera maybe director amunenkera contract fulani and all that kwina thina oni ndi mutongere ku reward some of the people bara bantethira kuona giti kiu kwitha kuna problem do you see any problem in that teona kwina thina no the politics is interest. But the interest number one is interest ya mukario Meru. Na kinya kitha no riwandi kwina antu bara weka store baukaria store ana kwina bara weka baitha bare ashas. So utumbo baika bonde the positions ira bakwenda. Lakini no menya the capacity and the capability ya muntu ro kunenkera. No ntomba kwitha muntu no tethetie lakini muntu in terms of uniting Meru no Mutuma ina nguinge ku unite Meru again ya ku-unite Igembe, ku-unite Tigania na ku-unite Imenti. So, kinyeke positions ira kaya na
kana either reward kana either imbi no mwanka elie the uniting factor ya kuringanira Meru ya kintu kimwe no ntonyumite orende Meru ina manjera the development on the mandabuti turayawa so itina maendeleo tuwa like buragire itwe bwithirika bros baina munya tuwa tugeta gakoromone tauni ragire itwa bwithirie twithia kaburo kuo tuwa tugeta makutano twithia ira munya igirite twakinyanga kuo so tibio tonete kimya kiwe kawerete so twina wirigiro bokuona mutuma future yawe siasa chiawe niri kukuma abanga thirikari ndio tukanjio mumakira tutambio mumakira but rewarding anto bawe kutethuki yes right yes kidogo ndara tuchokera kire wadi yaku no tutokaraga nye kuthoja utongere bo wadi izi yes kinya kari bakona bagutumite kana wijite kuharaniria na taraga maybe some few issues yes kutetera kubui ndene wadi ya Karama pengine kwethiritwo kuna some few hiccups kana kwethiritwo gwisasa kuringana na utongere bo MCA oroende gukaria tasofa utongere kutete boya no ntumutongoria na ite very unpopular no ntuba kwithira we concentration yewe tire kuluma nyontone mutongoria no onkerere lakini onkerera kiu kiawe ato onkere na kiu kia kuya kuretera ntuba bakarama right na nende antuba Karama baina responsibility o mumakira no ntu employ owe imuringi kura na imuringi kura aina marking scheme na witaita ate ai mumakaira na result chiawe to achia na 2027 right yes no for now what we can do atuwe mutongoria titite boya but result to achia na 2027 katumwe kanya akawako oro ataita atari tangwe no ngayembe Kimeru kiwanga yembe iwatakia mpuo negedete iwatakia mpuo so tutikoenda mutongoria eto MCA aiwatia mpuo aiwa abamandrevu bamuerege siasa no muthukia lakini utengo wa wetata utengo wa kurita atumwe opportunity yes kintu kuitiere no tunaregere wonga tu na thirikari mutuma tone ke thirikari mutuma imbia turetera ke Karama kenda na tuchoa ke kalist karagetu twita tukimaka na wire akabwithia barabara ya nona tukumaka na wire mbasara ikoneka ni yana tukumaka tone irachi base ndibia na byaki tukumaka thibitari cietu ikiona ndawa tukumaka like maternity Karama ni aingirwe antu batumira the next that is Muthara Ward na bando MCA iko nyoto kato itate toka tukumaka so makinski twineo bati atu mweka anya akaanga yimbe igwatia mpuo tukinyo muura twamura 2027 okay yes kuna mtu kuganja salimia sana kiongozi well spoken lakini do you people tell youths to register IDs for voting okay maybe kako riekadhibo kuna are you mobilizing that's the young people okay of which is true enyago tambera yotoka tegera most of the people of the young people bakaria na bakachumeria but the final day kuringa kura very few people beta kuringa kura what happens what are you doing on the ground sometimes the problem that we have unemployment and poverty igintu kimwe kikwithira kiaffect muyuthio Meru kuria kuringa kura ukailia achiari beto ni antu ba settle in their homes in their home areas in their constituencies and their wants lakini ukethira muyuthi na itire kwaso Nairobi na itire chwa mutu aina kura wetu for example register Karama lakini no mtu aina Nairobi prefer ngweke ya kuringa kura na inambi aina kura na registered voter so what we are calling upon the only weapon ila youth bainio ikura chiao now what we are telling the youth is that number 1 let us unite number 2 kama yuke kura number 3 kama register as voters they either bedre by medena as a menu pedra kana bedre by medena by atairo bia kureview ubare maiba tulule medha na utulula medha ikwithira baina kandi ya kuringira antu bara batebui kura baba turiome by you came to those positions kinya tukathera tukiwa itukwenda positions na tuta register as voters na tuta ichumi ke turomba itebi utiro to akinyao tutetera Kimeru kiwa utembo kwa dhalira mwana monki
ata amba wota ntandichi aniamonge. So the thing is ni muyuthi kujitoa aombe hiyo kiti. Kwa sababu kila mtu no kaithelera mongi ruthero ambi muntu no gagwithelera mongi ruthero awe ka yuthi baitorie ka yuthi ba registers voters ka yuthi barombe kura hii no ndo teke bwethitwe kina nene amainde ya tongoria baikuo gite muntu kagichwa. So that's what we are calling upon the youth ba registers voters na iba ngarama yube baringe kura in the polling stations kenda bomba kulita tongori babae na bathura tongori babea na baraba tiringa kura ito baromba tafadhali kuria kuringa kura iwekira baraba ngithinene che kuthura tongori babae ringa kura umekure kuno no aringire kinya gitira tongori babae ku bathuki ringa uthura oro kwendwa mwea. Alright, bana madevu siasa cha biama. Yes. Ogatagara county kana ogatagara Meru kwina biama bira bira tuge be deep rooted. Yes. Kiria Meru bira bira wani bia Meru biongwa. Yes. For example kwina kiamata kia Nopeu. Yes. Kuthirita kwina kiamata Mbas. Yes. Na other parties ira chi deep rooted kiri mu Meru. I don't know what you are saying kire manto jege siasa iji chia biama igi ntoki keka kwethro toki mureka kana tokithingatera biama muno kagita nega siasa kana it's not just a must. Biama ingari ngari reka matambu tongoria mukitiana na kiama kiengari kitithera kirio kamata mwananchi wa kawaida. Lewi kamata mwananchi wa kawaida ikurera we ngwaringa. Lakini kiama kithera kio on the basis cha interest cha murombiete. Nonto are akuthurwa aka appointed na kiama kira kia buthiri coalition ya kinene. So interest cha mwananchi itithera iki kiama. Lakini bura woni bumbikia kuona kenda Meru batethuka ngari wita wa kiama iketha ina atongoria babeya ka Meru bairinganire ke biama bibionde babwithi kiama kimwe strong tuya bura like Jubilee yari ya coalition ya biama bibinge kwina Nopeu kwina PNU kwina Mbas na binge bikeya biama bibionde kabiringanire bire under one umbrella babwethe kiama kimwe kiwatanirite bibwethe bire affiliate kiama kimwe kenda kiama kiu kimwe bibionde biwatanire bwethe kimwe kwithira Meru na biama bibinge lakini Meru represent Kenya le kiama kimwe kiama kiu kiwatanirite biama bibinge kenda negotiation yetu tukwita ku negotiate kia atongeje ku negotiate ra Meru bethira baina backup ya kiama kinene kireka bwithio kireka kurani via president wa Kenya bethira baina share kuko ni Meru kethabi na affiliate bibinge Meru bainge ba in that party na Meru bainge bagetha ba in positions kiama kireka kikirana for the president. So kiama is very important both ki murombi kura na ke muringiro kura nonto antu baba kaukuma go bakaomba kwetha baimuri na yumwe. So itukuromba Meru badiri interest chio atongorie betu badiri interest chio baiketa makando baiki ochamba bokando nontumiru no muchamba baiki ochamba bokando pombe kuringanira biama bibionde babwethie kiama kimwe strong lakini bakandizovira baina bio ibethe baina biama bio lakini babwethie kimwe strong kile kikaomba ku represent Meru Kenya mzima. Right. Thank you kuthira gochoke kire kiu aruga Kisu Mwens aruga watching ibwega sana utambire rutaro rwekore. Aya akoga hello Meru TV Martin Mbaya, shida sisi kama vijana hatuwezi pigiwa kura unless tuko na pesa. People vote to people who have money. Is that true? Iji siasa chia mbecha nikuga aluga vijana Martin aluga vijana batomba kuringiro kura nontu batena mbecha antu bariringa kura kire antu barabe na mbecha. I don't know omba kuga atakira onivyo indari murombi ndaromba kura 2022 mwakandre pene ndaromba itike MP wa Tigania East na ingo support mutongoria wetine nontu nanchi ndire wachindo ko support uraimbi support urai ku kenda omba kutira antu ba kumbwe na
na bu kiongozi wa mbecha ifakte emwe. You get money to get leadership. You get leadership to get money. That ibo siasa Kenya chetreta. Ibo chia karibe. Na kwa ntu bomu kumbikia kuwan mukari wethe Omeru arari na mukari o Kenya wherever he is. Iyo bumenye ndire mutongoria kunikara mbecha muthura ibiachare ne thairari. Utemwambi umwe wa Meru kinyaba njuri kinyaba yebi ikuru kana bambi bathura wa mbecha. Bathura kuringana no tongoria kinyambi bandaka. Bathura kuringana no tongoria bra muntu rari abo. So indira muntu akunengera mbecha kendo muthura. Okay. Koi kuonania ka uro tongoria biashara ene ari ayela thiringi kenda yuke thiringi ingi. Na utomba weka mbecha ciaku ichoka itina baita. Na bra cia choka itina baita. Ina baita ibarabara era obatiri kwinjiro tenjiro mutongoria kire mbecha mbubuko nonto imbecha ukumire biashara no mwanga ukumie bai no mwanga ukumie baita. So okay akwithira muringi kura ate kwenda kubaitwa ate kwanga kubiacharwa imutongoria ibachoke kuringira tongoria na business cia leadership team business cia mbecha. Right. No nturira mutongoria kunenga mbecha biashara ne bokuma mutokwa. Ni umona okenda kia kaoa batu turi makaoa koina kawa kaita wakatumanwe na koina karawiga ge factory wetera ikia imbecha nyingi tumano okanengera witoka ure mutu ukanengera wa thiringi ko kenji 2 kenji uthanwe tumano hapo ita watumanwe. Okay. Ndungetete uko muntu akia mundu ku akura ka waku buka umanwa uteto muthia taikia kuira mutamburo yawe akita kuira mbecha nyingi. So siasa cia mbecha ndio mwana biashara huyu atumanwe kunengera mbecha nani nkathukume. So ndira Mumeru akamenya kunengera mbecha ikuthuro tongoria ubuwe irio tukaomba kuona utongoria. Wanengera mbecha chire ware mbecha eginya ita ukinyende bene ringa mutongoria omwe eno ntu muntu akwenda okuya. So utongoria utumbo obura leadership utumbo obura nengera mbecha ntu betu reni mbecha kabisa mutongoria obunengera reni mbecha kinyana okume baita 2027 kinya ore kundi ukithira mutongoria omwe. Right. Yes. Bona Madevu kwegento kwanda kira tukatha kireke na kiogoro bona arua ntuko Jumapili tware gembe kware na mubango joro mu siasa twamureka kemera kimera giki twathikira abiashara bamwe ne atongeria baikundi bya mira bamwe ne arimi na biashara bonde bojori ku kwether kuna lot of push and pull no athikira kuigwa bado antu batenganirwi pengine Mandevu atutariria so far uri gutegera uri kuigwa no ro kuona mantu za kimera kemera are we on the right road to barabara nenjaga kile mantu za kimera kiki? We have hope, twina hope kiki mira na twandite mira kinya batu na kila twina wirigiro nonto leadership is transient atongoria bo yabo buikiluka bukya bukatano bangi na ndira atongoria bangi baba yabakeya na obutethuke meimuteni umwa kiongo urenja njure ikauma ringi na mutongoria ari ya position yake kiluka itate akauma. Yes. There was some allegations kira atongoria bakiwa thinemira ya affected to ikume uru thirikari ne Ruto. Na au mono president Ruto na president Mahmoud Somalia ibo baindiline. Na bora thirikari after those allegations tutaraibwa president atumanto ba ritamukana kana bago tutabwithia mimi ngogethera utakana weri onto no bwithite onto bareko no bwithite onto bu. So no tutongoria bo yabo ikiluka twina big up na operator mbike twitha twinio ya bora twa Ameru atongoria Meru ba watanire bomba kureta thirikari mbiba ikira thirikari nja ono bwa Meru bakawatanira atongoria ringi irrespective imenti banda mayani irrespective yembe banda mira baina tiania bairinganire baitethakia Mumeru no ntumbe jire chusa kileti kumembe ike ya kura machine town
Niga kama tainto ikire tata na binge ithongo bigitakia gembe kwikona yantu begembe bakethira batina mbecha ithongo bile biuma kirua bia itiegembe bititia mboka ile chuma yonkobo na mario bakethira antu bembe batina yo iteta bititia so atongoria bakaili in terms of region kaba in terms of Meru atongoria bawatanire tumba kurito atongoria bu Meru kaba watanire ringi baitata bawatanire ringi batetre kimira kya mirano ntumbeje iri kuma Somalia iri ya Meru beje iri kuma Somalia itekura chie ya buri itekura chie ya imenti South lakini chie yako chie ya Meru chumete Somalia itekura cheta Tharaka Nithi kana cheta Embu kana cheta Isiolo cheta Meru so atongori bawatanire batetre kimira kya Meru na batetere kimera kya Meru baumbe kongela brokers bamira Somalia parite monopoly ira ekuirwo ira na allegations che muthaka o president wa Somalia na muthaka o president wa Kenya barita that monopoly with a free market wawe drone wezo bokubo ikemira Somalia yumbe huku makuo paombe otethia president wa Kenya ombe kuthetra na ndege itikumba huku Italia mira Somalia chumbe huku makwe chumbe wiki mirera endira mira ekethira ekurto monopoly ya brokers kana the middlemen yaba ikupa huku mira Somalia kimira mira ketha kiri utethia not only muigembe ketha gi utethia Meru no ntumuigembe ketha atina mbecha atumba kuira mai akaguma yeta waka yeta waka gembe so cash crop ikethe county itiki region lakini cash crop yu itethia Meru wende kagure kaguma bombige kutumira mai ayo onde kaguma yathira to yakaitia mawa baketha batina mbecha baya irare kure ya irono so it means mbecha iri kuma outside the Meru county itibati utala each region ibati utala each ko develop county ratore so itukuromba tore atongoria baba anake atongoria betu tumbe kwatanira twinde nikenda tumbo tethi kimere gikya mira yes thank you kuthero gita point you aruga Dennis Mwenda watching from Thimangiri siasa aka the humble child of God Nicolobed ibwaga sana Dennis tukirekerera lero tunaroba na mandevu Rais William Ruto neregeri kuri kwamberia ndionga yawe ntereji pengine as a leader no thirito gwetegera imbio ku expect rais akethero akiariria muno kire kareba Meru kana imbio kwendekithia aririe muno ire akethero egitetheria akareba Meru ukirikana tuge ikwethirito kwena reception ira kagita na kanto bare ni tera bare ni before I don't know pengine imbio ku expect rais akethero akireta kana akiariria muno kire Meru kana imbio gomba kwendekithia athithi ariria ntina big expectations Chair President Ruto no the project is complete few before kubanga thai akilogirire Kenja au contractor na ngiri milioni 50 abwethie ruri aira CS ngukuromba CS itochoke to the drawing board milioni 50 itana panengere milioni 150 kenda thoko ibwithwe nya coolants na thwari Kenja itate itabwithwa so akwithwa president kona ni ketha contractor na ro 50 million akura na 150 million chaura kuikona ni tutumbo mu trust scheme ando itayo na this is the right time akwa ile onto ya chibitari Meru General itina ndawa ile chibitari chietu chionda cross county itinambi itina ndawa akwa ile employee mbejira wito NHF ni nyingi lakini ito mutethia ukethira housing levy akwirura rao mendenesi but no ntukethira no akite no ntu chanjo ringi housing levy inyumba otiria right ukethira rate of inflation already high kuna a lot of unemployment no ntu company nyingi ichombete kuinga no ntu bwa taxi raba wetwa
taxi itia biashara kale makuriteka baita Uganda kana baita Tanzania the investors bakathama investors bathamire kuonania ayuthi betu barabara ina potentiality kuona ngwe pate uchiona kuonania imbitu bati kwenda tuke expect a president tuke akwenda utemurandi like the industrial center ni oyuri keite kurura imbibinge ite kurura okay right utebyo tu ina biblia tu rigirite we don't have tutena hope kembi ke president lakini ato rambesha cha mobilization tore nichio uteri ni rwori reni 827 yakinya tukaingo uteriera Canada. Okay. Okay, well, then etena baita toka inga. So the thing is, antu itu etere president ne yambecha che mobilization de nimbecha muthikireni wa muirambu muthikireni are igena ite tutu tu amiru na tutu itu anirie no tote bio to ne te kedrikare yu. Yes. Alright, thank you Bwana Mandevu. Pengine ugeba kuba muthia na nkenda waririe mbere the young people in Meru County mbere yes. Uri ikena kwa na kuita ugeba kukiri our governor, your final words to our new governor Mwera yes. Tabatu. Before that no waririe the mbeo mbele barabonda bagotegete. Mutuma kabu yetu ina wirigiro nwe. Mutuma is a young person. Ndonere I think 1980s 84 kitu kama hiyo si mzee. Na kuelewa thina cha young people from the background raumite na kuelewa thina cha young people na tuena wirigiro ke itibia directors itibia CCs na chief officers au mbe kwa ile mbewe mbithe muno no tuina maratasi tuina mathomo tuina akiri lakini tutina mbecha so na itukwenda muno aili mbeo mbithe in terms of lobby from the national government no tumutuma a lot of goodwill kuna technicals twina cho keli burato mbike kuromba mbeche nya achwe donors na aombe ku pump becha to the technical schools twina cho na kile technical schools bra ombe ku pump becha from the donors kacho ke ayuke youth baba kurikia form 4 bra batina skills kana nyabara batadiririe fatikinye form 4 baina skills kaba kuminde technical training colleges TVETs abarire from becha ira membi ombike otromba kindonors kana ke friends of goodwill nikenda ombote thia mbe umbithe kaile the KMTC zira twina chio kuna chio irio injaro keli bro chempo kenda anabetu bare kawita kuthoma ome na tumba nya kwa so barabangi bare ome bomba kuya kuthomera Meru no tubathomera Meru tukumba kureta mbecha kumome landlord betu bakaomba waka nyumba ikomborwe bamami betu bakaomba kwendia mboka thokone chiurwe so kona ya farm produce chetu ikethe ina antu botumira so itukoromba ngavana muno aile the TVET schools aile KMTC yatu na universities zatu ina chui within Meru one brombe kio chitethia no nto cheite ina better class no buika attract antu bakumome be yako nendera antu bakumome bakia kuthomera kuo no boto kaomba kwitha tukiumba kwa nyumba nyingi ikomborwa biashara chetu chumba kuendelea waambiria biashara kuona new peak so that's the biggest thing that mutumombe kiotethia Meru na aomba ku improve the facilities kinya mutuma ito kuromba governor eka kuingana kubwithia legacy ku ya facility ingi waka pump mbecha ke facility ile ikuo project ira kawira rere kuchithiria kiwa icha kiraito na a very big dream na njete mbwao kurukie manathatu na mbwao uzire cha thukire mutuma kawira kuro chibwithie choko chibwithie kenda chumba kurima na kariba Meru project ira iko kwethe ya TVET yuto na chona chukuru chiempawe chiembecha eka kuingana na injaro tafadhali mutuma itokuromba empower ira iko project ira che restored project ira chiche mutongoria lakini twako recognize ya church viria no tumbecha ira imamike project is stored imbecha cha Meru shoyorie we yochigure na twirirwe okambiria Meru viria yayo kenda Meru mbotethia no ntu cha stone imbecha cha Meru imami na itotethia Meru so ito kuromba mutuma twina wirigiro bubwingi kiwe
twina wirigiro bwingi ki future ku ya utongoria na kinya we mutuma we na miaka ile twakumagiranio ingwetikia mutuma kinya kithira ukarigwandi antu baku ukaulwa antu bara kuriwandi ni antu bara riwandi antu bara baina tachi Mumeru na baba baina India yote ya Meru riwandi in terms of knowledge antu bainio nikenda tumba utethia Mumeru itukuromba umbe ku empower youth na baraba uririte na umichie bokumi in the TVET institutions na mbeja chia kucha basari allocate basaries ke TVET chieto pombe babu the courses nikenda antu baraba reka kulia michi bara mimbi bari na grade te kuma university pombe kona skills na bona skills ira tutetha twina amba Meru tutetha twina antu botheri Meru antu baraba kaya wa twaba yangu ichio tu plambira roje twaba yangu ichio twikira kabros twaba yangu ichio carpentry na bakona mbecha chio chia kwa nyanja kuikona ni okethira wite the Mumeru direct so itukuromba mutuma ayuthi betu baili sana na kethirikare ku itukuromba wailie positions ukayana ayuthi mono nikenda tumbo kula to Meru who owns the youth owns the future. All right, yes. Muthia buruba na mandevu ni seconds we kirongo kuona kidogo mbigwa your view. Yes. No kuona mwangi chura rojo siasa jokikira nande kugeturia na kugegiteka. Kana still siasa no igeta na mbere Meru. No kuona nande hanta bagikira atongera bagikira omutongera nande gecha kwa mashinani gwitangoge for the next 2 years. Kimeru kiwa mwairinche nurai kiwari kiumu. So mutuma twikunengera gitikia gavana kwina kiwari kiumu. Na itukona siasa ni thirite lakini siasa mutuma ukona akachethira politics is interest na tia kwiro monki ukathira monki ugendelea nontu kwina ambitions kwina itukumenya baraba ina ambitions cia kuromba itethia gavana 2027 utire kwakira so lakini we mutongoria kuinga amato andho bwaku abareta keep your enemies closer more than your friend because enemies has more to prove more than a friend. Right. So itukuromba atongori bara twina borombe ni itebienu na heshima na tia kwire monki ukathira Dennis monki ukendelea lakini bila tukamaka twi wananchi nguire iriti yes iyuthi baraba ingwe baraba tena ngwe ni stored project ithirite icho tukamakira i facilities chetu ira twina chio burache improve ni kenda tumba ukira bibe tukamagira mutumabyo 2027 mutuma no yeto amwakura still so mutuma baje kwa is not a passing cloud kulingana na alignment ira yawe na antaba iko and remember our elder the man that we respect so much Kiraito Murungi na ombre kwa atongori tafadhali chokiani nchio ngena mutuma omba gutangwe but borobatire kumenya politics is a game of long swords. Siasa jithere ina njoinda ya. Na when you decide to dine with devil, always use a longer spoon. So mutuma tumire chikokira ya. At the end of the day, politics is a game of long swords. Tia ko iroko na ando baideta. Tia ko ando bagira. Yes. Yes. Very careful. Yes. Thank you so much Bwana Mandevu. Yes. Wetu kamwere kerio kwa mbere kidogo mathaja tuza gwitanga. Okay. And I believe tukethora tukithiriria au. Yes. Tukethora tukugwita kairi na kairi ni kenda kuthujo tongeria ugire tukethora tukima kaira tongeria. Twamagira twina marking scheme. Exactly. Yes. Na I think oran tukugwita na ukinya tukethora ugitutarayeria o tutethiye ko makira and all that. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Na nkroki mukari na mutegeri wetu kuma interaction the baraba Facebook nkopona na baraba onda bariki onto message na kinya wethero toge tutegera ori intere mwanya. Thank you so much wethero ori na watwe kuma mwambirio munga muthianga kurikania kairi na kairi kwethera kawaita kidogo cereri nja yaku kana naro kuonera mubango zuzu no wethero ukichokera kairi junthe kuma mwambirio munga muthia rutero ra Facebook yetu ukethera ukiona ga video in the next few seconds are kethero eri onde wethero kemethoja kuma mwambirio munga muthia Facebook Meru TV Kenya like page yeu ni nyoshia nkuruki kwa na Facebook page yethere 11.2 FM like page no share kinyamo bango kazo na au
na antu bana beto ba YouTube Meru TV Digital kinya kuko na mubango jojo junthe withiro kithikira rwaria rwa Jackson ura tumwitaga muno mandevu kuma Tereche Tigania East urethiritwa agitariria kuthonja thirikari county Meru thirikari nene na ngoroki mantu jange jama inge ja gukonie ayuthi ba county number 13 ira ni county Meru on babetaga Dennis Mutuma bethiro nge kwandagira kagita gakega na ngoroki otuko bobwega. Thank you so much kiongozi. Thank you so much. Yes, nashukuru, asante sana. Aya.